Iyo ushaka kumenya u Rwanda urarusura, nta gihugu giteye inyuma cyaba gifite imodoka nk'izi ureba. Urabona ko imihanda tugiye kubaka indi, urakurikiye urareba imodoka ku yindi z'ubwoko butandukanye. Ibi ni ibyiza dukesha umutekano w'Abanyarwanda twamaze guhitamo neza. Hanyuma rero imihigo irakomeje, tuzacibwa intege n'abatemera ibyiza dukora, tuzakomeza dukore. Witegereze izo modoka zose zigaragara muri viyu y'ikibuga cy'indege, hanyuma nawe wihere ijisho. Urakurikiye, ibi byose tubikesha umutekano n'ubwiza bw'igihugu dukomokamo. Ibi video birakwereka umuhanda mwiza werekeza kuri airport, ku kibuga mpuzamahanga cy'u Rwanda. Urihera ijisho amamoto, amagare, imodoka, ibikorwa by'ivugurura ry'umuhanda werekeza ku Murindi ukagera ku Nyange. Urihera ijisho, twibutse gukora subscribe, share, like kuri Papa Urwa Gasabo, kugira tujye tukugezaho ibintu byose bigezweho biboneka mu Rwanda no ku isi hose. Ihera ijisho, turacyari kumwe muri Sura u Rwanda, maze umenye ibikorerwamo byiza, ndetse unamenye aho igihugu cy'u Rwanda kigeze mu iterambere. Dore iyo modoka ngezeho ni iy'abakerarugendo, izo zombi ni iz'abakerarugendo. Murabona ko abazungu bamaze kwizira mu Rwanda, nabo ntibagitinya, kuko ubu u Rwanda twamaze kugera ku rwego rushimishije kandi dukesha ubwitange bw'abana b'Abanyarwanda. Abanyarwanda turashoboye. Mu gihe gitoya tumaze tuvuye mu mateka atari meza, ubu tugeze kure, turakataje mu iterambere. Turakataje. Uyu muhanda werekeza mu Murindi wa Kanombe, ugakomeza i Kabuga ukagera i Masaka. Murabona ko ibikorwa byo kwitegura kuwuvugurura bigezweho, kugira ngo mwabikurikiye mwarebye. Yego murakurikiye, ko n'ubwiza dukesha amahoro y'igihugu cyacu, kugira ngo mwabonye urukurikirane rw'ibinyabiziga Abanyarwanda bafite. Ntabwo ibinyabiziga byagenda mu gihugu kidafite umutekano, bigenda ahantu heza. Yego twese dukomeze dutemberane, dukomeze mukurikire. Nabibonye, aha niho u Rwanda rugeze. Ubu turimo twerekeza ku kibuga cy'indege. Ushaka gusura u Rwanda ni karibu, turamwakira. Kindly please come and visit Rwanda. We are a good country. We are a good country, and we are ready to receive every person who wants to visit Rwanda, to see our tourism. If you want to visit tourism, especially the animals, please visit Musanze, where you see gorillas, where you see giraffe, where you see different animals. And you visit special hills.
Come where you are, please, please, please. This is a view of airports. I think you are seeing if you are in America, where you are in European, we are in even in Congo. We are encouraging all the countries which are neighbor of the countries of the country Rwanda, neighbor countries. We are inviting you to come and visit Rwanda. We have a good security management, have a good leadership, we have a good tourism. Please follow everything via Papa Rwanda channel. We want to see the news in our country, where you get news information, you get new information for development, economics, and achievement of our country, Rwanda. Thank you for watching